ona kibesa che foundation yo mwaka igabo akoleta simiti takwanda police ripotio mwacho murigereria Obosongo Vibes Network kaka rero nturagenda field nigo turase studio rinde riyo gotegerera amang'ana y'abagusi ari mu bwate eye ne platform yebina munere botambe kare kinegi akire mesa yaito noko getegerera kurwabo torigie abantu bari bakwanira seki nekyo toteme kumanya bo minus bure Bosongo Vibes tiri platform yebitina nigere platform yo kwaba gusiri baga kweresa amang'ana aria abatungetie bunegesa gukyo mu gusi kare watorete ire ng'ana nigo gotweresa nyarebe nango serete kare watweresire twakoiriri baga bas kurwabo torigi na nyarebe nera kwane kurwabo inumwe kabuna barigereria you make your own judgments ekiagara intuti tori court intuti police intwe gasiete no ko by platform erinde rio mwakwana eng'ana ya ino eri mutegete gukwana rera se studio ntubwate mungwana getaiga igandigiri kurumambi ogonte bikaka nyigwete nga stress ya nyarire kumuburi ninki ogonte biyaya anti ya nenkonsa kure kare chibese bono ngo matebone gento gokora iguguche studio toikaranse totegerera omugano yo kurwabo tori anti yao toko yenyora etwerese nga ninki kegendret mbiyoro mungwana angu yana ekiuguruko muleta ngo ko idwadi nyekundi yes nkangai inka ere nyamira raria ntobwate skimu na ntobwate na West Mugirango. Okay. Bono ni skimu West Mugirango. Skimu. Karibu sana se studio. Jinsa kwanga akirisi mina hote ni nchuto karansto tegerere keskiao kurabutore ngaki. Twere sango mugano. Omugano ndochino bwate binte binge sana mesa lakini tutaragenda se binte bi. Twere sango chakango mugano ngaki anyari kanete paka bono mugache wikase bono mukari kurigani ni anti yao. Egindwete na robindwete gas. Kerandwete gasi nga turumbuka ocha kusi ina abugate girlfriend yane alengo moiseke kaigo turaba people toga turumbuka nero na abugate ga spar bana kache kero na igeta kusi yes bede ngaranga ki ono gana bonta kero ntwale bando tingangende na kwani anti yane because na bweke na kasabiro skuru mwako ino mwali mumba someti ono mako ina ruarte ngarate angani chikomoro kagenda yalenge maragoba kaikoronka barora nkabakwania nkayanti ya nelifu ne girlfriend ne kama elifu chinto 1000 kama tebona mwako na bako murakine chuwe onaliska tate nyara chuna tsome chimo tebu na sanje mo to monto akora manya na bako gando na kwa mu kama dereska kasoka ngayenda yandi yane gacha kanga kiresi me mampi kamboli no the following day wase gwose nkwa ende gasya endro kumanya ikegera muchiete mwaye igo mwachiete kumukwani mutabwati birengere mutabwati story ende onspie okay tukaenda bona mambia kanda ngeli ngacha kati ne sparo yane kagenda mpaka mwaye kapaki isiko tukaswa nyomba tukagamba akansuki kanda kante imbwa to muchando ole gaiga munyare kwa mwana chibese irenga 1250 kama temia 250 bona gatinkonya bona gatinkonyora ngasuki demu yani kama tekaba twesire ngo bwati simya wemi akantebia timbwati account imbwate ngamate kwa account yo tikana ndusine cha account yano lipi ko sibone yawo akantebia singenche yawo tikangenda indusi chiane because ya no bwate plan yo koraki na bwate nyomba ngo acha sunika okay mwana sene kanya na golide aichinde ogenda mambyo gora matiri na wakwanete kagenda anti yana musubati tukatane ne gari spart tukanda baka ikuiti tukarusia 100,000 kachimu kimbaka mwaye kama teibuka 100 echo kelnamwa ihe miech bono ne chia your girlfriend chine chike girlfriend okay kama 100 echo naenda ikama tukapera kaera kante basire njisane chisaneti nenjenga gara oine anti agotenga njisaneti enda kagana nkarusha njemia kaitata elibona na chino muri simiti ya mono muchanga suneka simiti 150 nkaumora muchanga chikali 3 nanga muri remine ndenga moyemi ndama tukabera akaera bakanda ngeli nainde chibese joko moa ne choko mokonya use deni acho ko irani deni choko irania akora suri ya irani bona karanda ngeli nainde nkagenda bakangisaransi no muswati no kwiri frida okole county bakangeresa na bandi kintu kere ke igana kera kituka kiri komyo kichibe siko soka na batwa kwa to komete kindigo
chenga mate bintu bine mbira monta kan tekin taliko nyoko basukula robiga we county eno ngwa mumanyete ningo ni kani mu maito kena ba ni mbwate igono muntu kumanyete buya bakabor kan to kamanera boniga kaitata kagenda narabono arabono kagenda kachibinga chikusa kuri bango je simia nime ende kamotomera nande irenga kamotomera 22000 yawani chabiri 222 enda matuka kaera kacha kanta enda kacha kangasa ene kamo 18 ene ngacha kamo 1800 ona abun karate era ke because ni mbate nyomba ngase ni kwagacha chibese chago tebyo mutomere nga kyago tebetyo ko benefit ante beti ga konyora ase igende ari konyora nko ngali chibese chi commentary goro kama tebinje no tamenta temo se chuana anti ana se maskani agara na koa na bokongira ne na bokongira ne mchana to iyo because mu mwana yo sirite ntu akine tenera abana bae once pinto krita barabo kitoko ndo skuru anko ikaga tsomye no to krita barabo ena icho mo tenka kategera bona gacha kanserensa ganta ibono tikatenga so gigentiki after kwamo eri okay echo ma Johnson toto jigirire ngabona before atarago soyi echo bona mo baka cheka 350,000 tara kwira ni chiri kwa mata 200 na ndi kwa moment 3 chinde yo ka chebe 350 but bona china na gatomire na mbe ngao ya 711 okay bona toka bona acha ndibi nte toso soye te igori gakora kakora obro bona ante timo itenche aragotenga kitwerese ante bia ete account yago egento ngira bante dingi gore no ke likire egente kemba ko tebe tinkentoki bante beti Kaisa Foundation egokora gaski wasini bintu mbero sirvitu saktambo bibia basonga bantigeta kone bakaliki bakale kone wana chiwe hata kericho kwa jesta gosenga kiba kone bagokura abakuru babanyi chiwe achia nenje ole karatiga make us understand mungwana because no ncheka ge again they is becoming serious anti okorangeri turochi kwa mweri 350 kero kwende garo tino gwati chibese ogotebiri a foundation nera ngaki okay I want to understand maybe no either no likiremere mu gosengo korore biasara you understand how business works na kwerese tenga Kaizani Foundation ye ekera kwangere chibese kera na gosoiri igekorosie profit iga gusigendekene gitokonia gusini ngakibona gotebete paka ka confuse ugasoigenteke ankori vistia ganderie kera konia chibese chibakonia mkongari chibese gente kibale koni gose 60 billion gento kieki stuff bagonde chiakale stuff ya kare ngegoni 60 billion nchitinya maite stuff atenere bwate osene mercury stuff no nyanka nchena eroche kale bajusi ete kale ochero ningi arona ya mafuta haya stuff te yalenke ngaopi stuff yi gatokobeka machangi asale algo tani kara bona kanya tanga motike dikiti alengeka haka monte uninge ntiki bono nakitoko basi mononye bago keoni tari mini simba kebugate onye bago keoni oba kebugate yaga ndaba bugate wori chibese ichuko bane ichiagi egiagera mba kebugate ori bale ko ndego singa kibale ko college esta go sentagi sesi go seningi ori tagi se chabo abuno no ntege to kuma go chiabunga kikiale bono kara singe jonanti ya neta ko ngai no manyete inkaro pianti ya neta ko ngai nenda buankini te nchede ya ko ngaina aga nde chestirende chifomo chijibale ko nje fomo yo kenya nya kaldete 27000 eyemo 27000 1 2 3 4 tari 4 chile 4 1 2 3 4 igon 4 times 27 umbogo aya kwa oine anti yani ngakibaro moderated musubati mama mumino musu karigireta ngoria musubati mama mumino oyo kale kase ni mama oine anti yao ni anti kurso mama mumino kamiri mama mumino kwa madabete magana oyo bono oyo mama mumino oyo tali mama uri paro chikombiarte 27,000 times 4 na hando kama momenta 180,000 yechi form wane form weye anda yesoma
Bono ngakijira 4 ikiagara naje bweka. Na wa njumo tene ene resa tuye moni bwate mbake e pass certificate yani. Ya mate bwate. Oyo koruku bonariti mungare ma. Who is this? Bonifenja mongare magata. Oyo ningo. Oyo bono no mwana gwe sister na ngobeka tabuno mwana one. Aha. Haya. Oyo koruku Edward Magata Nyakundi. Ninje. Haya. Magata Nyakundi bado oyo naye. Alright. What form we Kaisa Foundation. Kaisa Foundation in cooperation with Central Bank of Kenya confirmed Edward Magata Nyakundi has complied to the following. KCB Bank of Kenya account number blah 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 blah. UFA PIN inere. Inere ibanda tinga register. Ike form nero wetani. Form nero register wetani. Nere yo. Ngak form bone PIN ye o ka register. Ngak kware ko nyora, ngak kware ko yewo, ngak ya ruet. Imbaru ko kwaro na baru ko register. Agotamira. Iko bago tomere nambe yoka. You have part to sign it for yani I want to ask ngaki a form a leaded because you might tonyo ba ko register go sine pin to tuna bana kwenda kiare go se form nero gwichuri kwari ke detari yao kwari ke gasi ogokora kwari ke miaka kwari ka sokorwa kirigento yamanya ko generate rie pin bone pin ye generated ga form nero gwichuri go sine gento to ba gotomerete ya mongo langre este ba gwichuri simi esimi a website ngabone kabande kio yamako yarte pin yeyo because in general nge pisina nge gasi na mutko ina nge rodo na libona nchibi ndebi nina ka ebe konkora okay KRA pin blah 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 ID number ndio hiyo hapo. We have confirmed the above may have a loan of amount anga bari sirage 1 2 3 that's 15 150 million. Ana 1 2 3 1 2 3 1.5 billion. By the way 1.5 billion. We have confirmed that the above may have a loan of 1.5 billion. Bari get the billions moina. Dear Edward, KCB Bank has confirmed that your loan is valid. Bone loan ine yaki. Ejo wenta kwa kana. Ejo ire yagi. Ebe restuna ebinte bitibese karo chego le karone patiri kwa kana. Una tibona omuradio yasenga nchona yasinjira basongo bakoira bako rekaron na tinde serikali te botri taxe taxes nchibunangere asire ngota yabunangere asire yebona. Please present the following items: photocopy of birth certificate, passport photo. All these may be presented in the following week. This may take at least 3 days. Bona chibesechi ebaro go tenge chikobe ku account yao. Account yana. Kwana ojeki account yaro si billion ya jinjiro. Tebo tebesechi. Haya. Aya. Secretary Central Bank of Kenya. Elieteri ndirie lingoyo somango. Eli. Secretary Central Bank of Kenya. Oiningo. Sani nchoroge. Eli ndieta kieli, nchoroge eli. Timo ndieta kieli. Nanyesi kila chitali ya yana charibu Google. Manager of UFFA. Eli ndieta kieli bwana ndirikira. Nikacharibu Google hiyo mtu seta sikini chaka hakuna. Secretary KCB Bank. Eli nonogo soma ibichoko nie bitata. Ndiyo. Ebichene yangere nsema. Ine yana. Onaye. Baka magobeke bije yanjoroge ga. Haya. Huyo ni wa Kaisa Foundation. Ya. Waliniambianga hivyo ni wa Kaisa Foundation. Ene man oyo ne governor ya Central Bank yo. Onjoroge. Gugu yankorigeria bije ya etorare to confirm. It's good. Nalibona bai mukitenga nyaka watomera chibesa kwatomera woka 45,000 35,000 100,000 200,000 yeki ngakachiba watanga chibashia mutaka ngana chibashia nega wakacha kama ngana amangi Nta to origiri bije. Njibwe kaine.
Chubeka ine. Eh? Chubeka ine kabisa. Yokoze mbaduru kinguki njoroge. Inafanana. Ibija sinafanana na huyo. Bro, jitalia. Kabisa hata hii tayo yenye kwa hapa ni. Wana bakamanya kubika Governor Central Bank of Kenya bakabike signature. Ense nenko. Bono kuaganyire chibese. Chibese yabano ngamata inche bono. Inga chibese chiri chiane. Ndige chibese chiane. Echinto chimwetere 350. Ne chinto metenchira untomete chire 960,000. 960,000. You're joking. 960. 1, 2, 3,000 plus. Plus ina kwa 350. Plus 350. That is 1.3 million. Aya plus chire 27 times 4. Chire chia chaire ngechi. To akesabu yaka. 27 oimate biara tigaka. Times 4 plus 108. That is 1.4 million. Plus 18,000. 18 no ajira. Ogosijine jingaone. 18,000 jingao. Plus 18,000 plus 18 plus 18 1 2 3. Where? 1,436,000 Kenyan shillings. Chibesa bono ko dai. Bakanjine ngabate bono. Tika mangano si ipi. Ngana 960. Yewa. 960 ni mpati chibesa chomonto 150. Na ni mpati chibesa chomonto cha 300. Nge abuga chire chikutaka rushi abuga. Muchiro ndo astisuneka. Asana atikatie swimming pool nta akorete. Ni malicha swimming pool yangu. Iko chibesa chire pocketed with your aunt. Because yana bachaga chine ya bono ne tukana banta ba ndas chaga to mirgochi pati na bachaga chire ne ya mpaka ni ntema go check ya Mobwate chi message ne ro na ro screenshot mbwate gaiga message ndo screenshot mbwata Tugana ko yoro kiana ko yoro se na ko ya manere yo akor ko Florence Mose confirmed that 5,000 sent to Florence Mose on the 13th mwezi wa sita 2023 at 12:23 p.m. Confirmed 45,000 sent to Florence Mose, same number. On 11th Mutinyosta 2023 at 8:44 p.m. Ore je girlfriend ya unga kyokumweresa bono. Aye, gente kikia kortu akorata kong. Tumalizia mbali. Mananywa meinto nywa manete. Haya. En 2023 arenge. Nywa mena bya sakiteka baka sai. Bono kumu arenge narenga kya goteba. Ate amumulie chibese ni anti yao. Yes. Ngwa mwakanite? No, nilimpea kidogo. Tenga mwange. So have you ever reached physically go GS anti yao and bo ayo mubori ngakibona what is the explanation? Ekitu atime ko mubori baka unaboneka na wakrese mi. Tinarenga by the imbo na chete. Manya mwili yangu kwa hivi. Ilikuwa mwili kubwa sana. Awana kena chete naenda baka igoron kagendoro. Kanyala na bageni. Kamutika. Leagara le na soka ko chioro. Kere ko rebe nta congress tiri nyara ko igo. Akonte ina chibese asana gote minuto mugo chiboro chimubuli na mbese ne yago Florence Mose na yanti yani. Haya. Abo akonte ntombera abantu abuni batomera cha awani jiwa na mujua yeye. Ono ngakingo gananje ko bonji ko bwati. Chimese chijije teri etari ayerwe komunene. Abantu abakutuma mbarabia. What is? Umongolo nakora kyo yo muri gaiga. Ngakiba muri related ne. Ncheti mo monyete. Haya. Tuma ile. Oyo kwangaro kyo obwate chombe jinyinga sana. Jiba zine jabaka kurete chombe. Na chicho. You are relatives. Alinde we kandi aliyete? Ali joka abuga. Kuna manya mekuli more than 3 million. Omo maite by name. Yes. Paka bona yeke tena
Nitaketa kono nyomuondo mkono mbwa tu nikora samba mbili. Nataka kuuza moja nipeane pesa wenyewe. Because unaona kasi nchini mkijiro mtimbo ati musara. Pole ndugu. Kwa engage relatives chiango chiao. Chiango chia nena atemera gukwa na bats. Kero monta gatenje. Simu achakirete. Kange namba ye antie. Utwale namba yae. Namba yae ni mbwata. Tikanyero leke yango ye. 1.4 million. Eke mpaka nchomo nyene na nyora ngukungale. Nango. Acha bugate kosi. Akine gasi nkongo bwataro. 731. Ngotrate. Kate mai. Iko no ari kabono yo. Namutia ataka sokuru kerandro lira guchinjiki. Ni kwande biguru. Edward magata nyakundu. Ba amate Edward yo kora yana lete. Akiyo kora tumuikere because it was very necessary. Ye kara awikere ka unless omonchire paisa mbiri saa 3 mwaelioka. Chamambi. Lira monyole. Ntubate muntu ndora muikere. Komoikere? Si oraizi. Ai. Ayora mwekere nabuguri. Ana bona tanda ora tago moki. Ana kogaramba kana chikono kochiro ena mochiro piko simenta ko moki. Nara vale engenere. Mongino inero ibeka utana batebi. Mere ga register tu ko se. Wone nero wate ni fo ine piko sinchina nyoto kibalnere. Nero mai story na no nena ba kwa story batenga kiale. Okay. Kake gasi itomanyete into is just a platform. Ono to atemire I'm trying to call kusina abu atesimi moboli asare togenda kuchiororo gusato kwanira sesimi I am not getting her. Ntange kiende. Yeko 21. Like one day we go. Winifrida. Frida. Winifrida. Winifrida. Hello. Winifrida. Biyore bwairire. Bwairire biya. Oyonkaka akasungura. Mwana mtembo. Biyande tebango. Biyande gaki. Ona kesingera agiang jeira. Ano ngosomanyete inche gaki bona kero muntu aretire kesi bari agonte bingari ginyarebe nere nkorigia. Kesingera akio mungwano kurukwe Edward. Edward Nyakundi. Ano gari studio gaiga togenda te record story. Kama tebi ya bona nyakwa mention Winifrida bona okonge namba mwakire. Ta acha konyore story embeo aja age kondigi na baskari nga ngware konge right of reply.
Bona lakini akorigerie ona totake koigunga ngikege ngi onye koje manyete story iyo ngakiere kiagera ni studio tole togenda ta record. Story iyi yani tiko manya abantu abunya kirarenge. Abanga ne chikoni manchi arenge. Yo abantu abarenge baya. Niyo banga na chikoni manchi bona iteta ari gotakrandore. Nje aya mbari gotakabando lakini umwana uje yarikiyesa nkwana nabarenge no mungu ne bari gotumire namba yo no. Lakini bantu abuko bamanyasi bari. Ya bano unanchina ne ko barumo to ko gosete gosete chibanta abushwana ba atani na riwa tata mani. Bakaba yeta asibara kano ano yunga ko moita bari. Ono nchiko bakani batemutaro kuzo na kutumuka atime kono kiebo. Ono mo no yera gara ba ni to indro kapista ro mani. Ono tsko mo mo ba ene kiwa ta pe o mana bro. Ono wecharabu chara wana akite na mo chara ga chara ta ke. Ono ngachira ngayo bakamyoka na bantu bali arenga bakamyoka. Chibana mo to yo ko na je ko re. Chigaja, tatika no mwana yo ngate ka ndena, muga ko yo kuru. Aya, nana tanga ka ndengo muga ndira ngate ko muga ko yinga ga de namba ka bakani je yayo. Kisimbu atika kiko gamba na abantu aba. Sono muntu muga ka. Ira bana ba uche skunta ba ko ne ndika kune. Ono nchira chwono ku chabu story ya rete ko tenga ngaya ko rete. Je bakanshi ngirikimani. Aya nko arwete basa chinde ujese bale. Aye, sige. Bana bana ari bakiya kore bona agasoma bakayiko gata ko muro mutara ta ko mubwatira koboko. Muro mutara ta ko mubwata koboko. Aka chena ro chito suri. Na atemire ko mwakire simi. Ko nyeri te kero kero ngote na kitimbu ati. I remember. Ili bana ntanta inendi yo chiwesa bana ntimoge. Dande ndara balire kinyinge. Omwana oyaro yo kabana ko chikarige twene kimilioni wazeni sana. Dara ro wato sini ali ro sini milioni ya mona uno mwana oyibo. Nando muswaki odena ro ko kwa fire. Dara gali abantu balile chikoni manchiare. Lakini bano mondo to arto mos. Abantu bano manite tekike ngai. Ero sabatwe. Ono chiwe suchara ko tuwera iya. Chegaro ko ngira munanda tauri on sabana mo ko ke bono gen. Ono njera mai. Nde dite na tsere nya sai. Asa na rora kana ko rancho mwana. Mongi no bono ga kin komonyo na temire ko mwakire sim tindi komonyora. Tama tibaka mwai. Na mwakire ka agonte nganse chinto komonyora na bona ategetenere nyigunga kia gukwana. Aga tera ngaki. Ande nganse chinto komonyora mwaye bono sokire. Na mwakire sim kabere? Tigaba ira na paki. Baikaranze bakwana tukapita. Omongo yama ngati esana bachi umwana oyu. Omongo na bachi bachi umwana ndo kurupayo reti. Omongo yama yama ncho kunisika na bachi special. Kana abanyana kibere. Bakanya na mangana y'ikesa president. Ncho sono mayete ndo moto ku Kristo. Ina alisha Mungu. Mungu ndiye anadili naye. Sawa, asante Winifrida. Ona tema mo kuana nere. Maete wana omonto gachara bonga muna no mugambi ore nakira atoro beta bantaba motara betembe para betora bakwanira geso ko bekugwago ka no manyetese baka morigia moi karanse nyigukorwa asare ngaki amangana ya na nje ndo tena ngware ko gela baka buoya moi karanse ko mugakanya noro Moge kuona no mugakanya noro no mwana Bona kata komonyora haya nguru cha urasari byango tebye kene bona abantu abane mbabwate nampende bona abu asaba gachiri nambe bona aba abana busa chwa cha gachiri so bona abuna bwa ete simu kadi to katemiri pesa bona ego chie nambe jiba sere ngotomete
Ndio beti pesa nyingi chorole. Haya. Wow, okay. Bona timanyiti. Etogo panga toche tomurigi mambi. Maiti usengo murigire message. Asi chumurigire dio tamanyora. Kogenda at least togenda orega tomanyora uyu. Umuchibu ayengo gutokora. Omugaga bona no mugaga ndoro boni. Na mugaga yona tamaite kemako isera stetu. Tari kuimo komaite. Haya abunigete. But ngwa nari gwante imwari gutumira chibese. Enamba apart from maybe Florence umuntu nari mwari gutumira chibese na ndo yonde. Akweruka chifu wa ceramic. Okay. Bate marieta Italia. No mwakire simi tukwana nere. Esimi na bako mwakira boni ke yango ntana ko mwakira wasana imoki. Okay. Nya. Agile marieta bo mete algo nyamante kakasungu ande ya rocha sikichana golyo. Igonde journalist by profession. Igondo murikia mangane journalist by profession. Aginta ko maitire ande kichana singa yuko je kwali kirange station. Bosongo Vibes Network. Station. Bosongo Vibes Network sa social media platform. Edward gacha chi studio cheito. Ocha ko tebanga na bwate story atagetebe aired. Ona rinde tuwa mote muchando toyo media rinde ne yabantu bonsi. Tuwa moe platform rinde bweresire. Lakini aso kweresa kwaye ototebinga yaya nimbwate bantu babire murakwane na barabwo. Ontebyo yo Florence yari na mwakire simitara abwata. Ngosyo maitenje tingo publish story ntaranyora buna bono chonte binga nyarebe nanko serete wikanda nyarebo yinyi wunga nere ngaki because that is media. Tingo nyara kubeka story ye side ya mo wikangikira abantu bari bakwanire. Na baro bante bi side yabo ngakire. Ono Florence na achire kumwakira esimi gatatu igatari kubwata na mutumire message bado tara reply. Bona na yire ndonte binga tugwakire simi agoteba nga chibese nchire abaete. Echiaki. Agoteba nga gusine chie mwa amatebe tinga foundation chibese ari kuba mumanye ko mo profit. Bona ntuko matebi ya ero bona toe namba na barabuto igunga maito muntu na bago cha tebi bintu biaye. Bona mbia na eto goikere na yo tuerese nga maybe mangana ya goteba no ya manyete na ndonyo tukoya manyete nga kiari. Bona. Ona jibe je foundation yo mwaka. Igabo akoleta simike takwanda police. Ali potio. Yani anya kwa buna na kueresa litangani. Mwana ngyo ko gose ndo mo connect. You just I know more for here that the information. Mote venga somebody gonna mama nyete muri kena mama demo kuri kapadirende. Oyu mungwano oyu. Mungwano inare ochagete bindaria ye tangano muntu horebia. Yona singa renge singa raro mukari rende to jino mutindi ale sana. Anere ainulika. Muri kana ndonya kumugwate bicha ana ande mungaka muri kekere ngento mata benga kina nakine mata beje foundation ya kiale. That is not our work into my no yani that to understand kwanza from the part ngocha kurwa. Enge buna bono uragende police ali uri statement. Otebenga Rogers nango serete. Gusaba skari gwikabari Rogers bamubori ngakinya rebe na acha igotebe kana ngakyo mogoserete. Na into ne media. Into nturaji koriye Edward na roja into ya in the public domain ye story chete chira online. Na roja buye kabako bisi ontebi nga ya kaka story ne ranta gete to record. Na mate sawa ikaransa bono tueresa na mate bana banda bagwa kwanire gento rakorekia. Igo toko bakire simi ekiaga na burato tebi bintu gato beke mbe onyore ne byo burimo. Foundation ne lia batebe. Eri ji document ya bwata jiri kire Kaiser go sen Kaiser Foundation.
eji message abwate agoteba ngabono e foundation yeye ile ngaya na netecho agoteba jeikire John Speaker au jake hesabu jeikire 1.4 million no mungwana ibuna ringo rocha na 1.4 million jitin komanya bono gose nekina gwa geresi mi omaete ono jitin komanya no aya kora mutimo muri liko rugoro paka nise na 1.4 million jitin komanya bono gose nekina gori riga kyo mungwana na beine yane kora takondigie nje ondigie na bako nyore anyway nje embegeregere asa kumanga uche paka pomet utapata na boko manyanga kyobo ya yo mondo kuna chief mujibu ara mujibu ende segeregere sabu location ay kora ndaka ndigyo na mukuri pake bijana paka uniform mombe ke gabra lakini nende yena mama ndaina grava ebino bwana ukwano ita kwenye 1.4 million esa foundation ne foundation ya nene sana wodi ne stuff okay ichakare ona reo ya saeta kola saeta njira ya kuweka bobe paka na chito ndo chito na paka pushi tukabugori inte vinge sana na robi correct ati anda cha kuweta tumondo kala jakire kuweta kako ana no tiwe okay yani for the sake of dora ndo abugori ti out of dollars chiro quote of 2.5 million na billion wana chuo chepaka na chirikere okay yani ngento nari gokuboria troji for the sake of maybe yokobeke story moteriga no je ndo moteri moteriga nere kurwa sa chakerete elinde ira na achake abugati protocol tari protocol yo wetogia yukulimo kereri boro yo tebere neri cheshi no muntu kete ono ngokura ukubekera no mwana cheshi go basa tera to nini ana to bana cheshi ba so what do you do je no onda fere pana to jina ba na nyi bata baka bona mimi namba chao ishima okay yani ngento ngobori Igonda sekete na saira seketa sama tangare ndara kore ke tawala tani fonda tanta kupigia uniambie sawa kware konga chitaika bere ngobori swa na re ngobori mo ne bonto na matanga nde okay haya kuguru na tebire ona ngero tena ati ina lenke weto yewe se wapi inche kere banso ketigente kinje tina mumanyite okay na jitenga momere chimiting ya kange kabere patinjo na lenke pisi naso kanaje naso lakini agoteba nga tubwate ti procedure kiyo tabwate ti procedure ekena ngete ko babuli buya sana ngaki chibe jikuna kabaete ino mwasa bebe sakira kirenga ki kinte kinkyanya kwera imyaki ibiri migima kabate yaya incha sengi ndede mwana manke na ino inchenga chibe asana china abayire ino mutigara mugendera noyo n'umuntu ibuna abona ale to cyase muri gabuga kurwa buke na tebete buna tinga chibe asa cyane abuna bangata konda bune setani banyata bango basalinde biasara byabo ngawuri biasara kinko basaliri gabuga bakamegoja kungo mugondoro mpata changsoni galiyo ngakani koni mugondo 14 million Kako 14 million ngachi wake sabu ngati kabere yanko yana gante bya tako ni mugondo yo kiye pa ya ko magani nyumba cyangwa rona ta ujanga chapara rika anka gankani ngati ko mugondo ati mugondo le tano ndiga mebari myaka 5 chimotua kumacha korocho ko yoni tukani koni mugondo to lenge ruwai inde to bwa techi bese chirende ene ngata ibi anti ko mugondo ikwanza mugondo yo gatiwa tukitikone kwa wana kuru bakira mundo kibese kire batanya tebese kibatagete wana kuru abuna lina salitibu kubanga batena abantu bakarabona abero muntu munganga batebinje ngikire cyane ndite mangana mange njeni ndende cyakagasi yani nyora kire siriki cyane ibere biko shabino na kuru sinacha naba inga ino kibese cyane kurabuno babangangerete paka waleo yebo munyamara kumenya nambe namakare atene yarengiga ake pepa tali kwimuki ina bibuga batecho mwakara matene yawe yari takimuki nambe ipi haya ari kwimuki nambe ipi haya bono bakaja kwa na bero muntu mungaini nje bate mwakare simpi bakamproki bono bakanya ko dijo mu ngino yo ba muri chibese nere kurwelyo
Amuri chibesa matenje bona agenda chuna wa maite sabiri chibesa cyane nje kuruwa bonje ntibwate mangana naye. Enyoma ate ko nyoma igasalika. Entangani. Yakabena kandi kunyoma ikitolinga mumbu. Tesemu igasalika. Ifo. Nenche ngate abona nyoma sikeire yangisandisha. Ibo. Okaraje tio. Bona kibona nyoma ngatigelo chabona. Akoteba nguguru ko mwanajeshi. Ngwere ko mwanajeshi. Asini gase ngakora. Okay. Kengo gase ana mona yese no le atebe no mochibu. Talibo. Bati nyime tali mochibu. Yo kakoro mochibu ngese no mochibu kifiyake. Kakoro mochibu ni ngene ko muruche mochibu bataka mochibu. Na no mwanajeshi kifiyako. Yo mo yisho na ntesa kali mo kifiyako mochialiga. Bueno, aquí amo cosa raro. Bueno. Que kakoro bon no diga. Ahí no journalist. Ingurushiro. Que sería gasia. Bueno. Y que sabe que ver gasia? Es gasia, bueno, yo ver gasia. Bueno, hay que llamo cosa. Wow, thank you. Mwancho murigeria. Our quickest way to reach the accused, Nesimi, was a text. Natemire gwakira Florence Yesimi mara gatatu, actually mara kane, because nachana mwakira later naende tari kubwata. Only what I wanted to ask from her, ntomonyore physically either mwaye usando sistura monyore toikaransenere tukwane erebwika totebinga kinchu itukogete usenchu mambia usenchu rero tunabo tware kogenda toikaransenere tumuboringa ki amangana yedu adiago teba ngakyo yamanyete enere gasi eto kaka intunturi yagweta ni onde intunturi yagoseri monturieta we just here to listen kera tu ategereire kurwa media igere free for all people ekera media free for all people enga muna bono ngende police yako report ye case baskari mba konseri they will listen to me bandike statement bari gyoringo accuse na rarike statement. That is how things work. So na intu na botoleiko obviously to get very open to everyone oyo gacha to the office to amoy karansi otoire story tueresire lakini omuntu wa accuse Florence to temire ko muri gichisimi tari gotoka amuri keire message entamba iga tari ko reply. I want to read for you a message na muri kira no gwate nambe hello Florence, this is Kakasungura journalist. Edward Magata Nyakundi came to our studio seeking to have a story involving you published. I'm urgently reaching out to you for a reply as required by journalistic laws. Kindly reach me out before we publish the story. Asante sana. Tumempea wakati. Tuamoire 2 hours that I reply. But then, maybe andonsi asaro nyagategete ku reply bado nabotoko kora in media gento kerto ko Kerry joinda na kere story ya very published the accused atakana ande ku reply on the story bado atapego opportunity. So Florence, wherever you are, if you want to reply bado mtu just call us. My number is in the public domain. Tutakupatia nafasi elinde liyo o reply or to telling what is going on. Maleta nguru kuroja Kakasungura Nyasaye oyi.